وزرا قرار اس کا کہ براوی زبان تعلق ہے تو ننے دادے اینو پر روی مفق بلکہ ننے داڑی نازار تاسال فاضل نہیں مری اینو زبان چلنا آرا فرق کرے یا اوجی گلاس لکھیں گے کہ انوشتر جونا گلاس فرق بنی گئی او دے ننے کرے اندہ ازارا تاسال تاریخ ننے روی مری گلاس لنا موقع کر دنیا کہ براوی زبان تحقیق کریں وہ تو دا پارا کہ 4000 سال قبل مسیح علیہ سے دا اینونا دیس کن تو دا 6000 سالنا تاریخ چلی نورین تو داڑے آرا علاقہ آتاں دا گزرینگا آرا زبان تن دا دوشار مس یا اوکتمون تمونی مس تو یقین نمبانے کی نکتاب تن داڑے اثر مسونی تو گرابی زبان اینو پر گیا کہ لکھیں گے چلی یا پانی میں چلی یا پانی میں چلی دا چلی ننے 4-5 زبان اوکت ضرور اوکتم کہنا خیال اچھا توی مری کیونکہ فارسی اچھو وڑا سے کشین کا پنہ دراوڑی زبان اندم کہنا ولدانا دراوڑی زبان کے اسی وقت سے کیونکہ قدیم مسئول داتے تو دراوڑی زبان تا اثر نمون داتے کشین کا پنہ ولدانا بول ہے کہ نن برے نے تو دا علاقہ چی ہندی زبان او اندم کہنا پنجاب نا بولی مسئولو او اندم سنسکرت نا کہنا دانا مسئول کہتے اور سندھی زبان نام نن اثری کہنا دارا مرخ کندین کپنا ایتا تو باز مرغنو کنا خیال پائے کہ ونڈی اچھی یہ گرا سنگوی کے وندہ زبان نبارہ اچھی سال 88 اچھی اگست نا تو اچھی اینو مخبار منو اسی سلسلہ شروع کرے سو انداری دا چی اسی مضمون اس کی ہم وہ کر رہی کسو تو ابو دے اینو خدمت اچھدارے واپیش کے ہوتا گیری تای براوی نوشتنا وڑو دولا بیس اتران مرسا بنی میں چیئے ولی اینو اس کا گراس لوز دونوں عریف کی اوفتا نوشتنا ورد آگ نوشتا کار نتینا سوچ سمجھنا چیئے آراز اس کا کی رسم ختنا مسئلہ دائی تفاشی کی نن فارسی رسمی اردو اور ایلو علاقائی زبانہ تنبار اختیار کریں سلیسل من جیڑیو مشکلیں گا لوزا تو دارکن اینو اس کا کئی تنظیم عزوی ادارہ کوشش کریں ولی دا فیصلہ آتا عمل مدنی دانا بلا وجدائے دادی کتاب تا لکھنا مرچی گلاس کمی سلیسل دا سوالدہ گلاس ادارہ اور سنگتا اور نمکونا ایل دوستا فار ہے کہ ننا نشتہ چی یک رنگی بری ننم تینا منتا کئی سال نئے اندازو دا چی اصول ہے کہ ننا نشتہ امرن بری تینا خیالاتی دوستا تا مونا درشان کیو فیصلہ نفاظا کلم نفاظا اولی کو کہرا مسئلہ ننا اینو پر گئے وہ دفاظ دا لوز دا اسی چاند پیش تمانی کیونکہ بندہ سے اسی چلیکنے ننا ایلو مکتبہ کہری دادی ہے کہ یا تھا کہتے تھی تو کنا خیال پہ انتے کہ اسی چند پیش تمانی جو کہ بندہ رس ایک آدمی کتاب اس انارس مشس تو نن باید کہ ارا وقت اصن لفظ لکھنے تو نن دادی مشس لکھنے یعنی ایک پہاڑ اندن انارس اگنن لکھنے تو دادنن انارس لکھنے ولی دار کی کلم نارا فاضرہ کریل دا الف تے ادب کنن کی رہے دادی مشسم لکھن کی رہے دارتناوا کنن کی رہے اور دادی انارسم کنن کی رہے تو دا حس کرینا یہ تم کی استعمال مرے دانا یہ کٹپچ اور اگنن دن لکھن اسی مشس یا اسی انارس تو دا لفظ چی کا پرکنتے کہ دا اسی چین اراوہ استعمال کرنی ہے اسی انار اسی بندر اسی مش مطلب تیمودی یا انارس مشس بندرس کتابس امو اسی مانا ہے اگر دا اسی اراوہ استعمال کی تو کنا خیال پیدا چی کا پرکنتے کہ اسی چین اراوہ کرنی ہے رشمی کو لوز کرینا او دا حسن ہے یعنی دا امو لوزا کو کتاب وقتے مسئلہ انہوں کتاب تا لکھیں گے کل انزیاد حس ماضی کی گرا کو ظاہر کریں گے فاشی کیونکہ کتاب اس حس جیسے ای کتابیں لکھی ہوئے کتاب حس ایک کتاب تھا بندر حس باید دا حس کرینا تانا ماضی کے استعمال کریں ولی
Nana Pesaka Karen Adadi Banda as Dulikirati. Ya Dadi as Dikire. تو دا اسکیری جس کے اسیٹ کی نہیں سنتی تو داڑی اس تا کی کرنے استعمال کرنے مناسب پر جیو جیو استعمال جیو زبردست بریک تو ماضی کی گران ظاہر کرنے کی پاس کی کتاب اس میرے پاس ایک کتاب تھی تو انارس اس ایلو ودانا لوس کرینا ارا دعوت جیڑا نمس جوڑ مسئلہ وہ ہی ادا سے دا لفظ کرینا دا مستنگ بنور بسوئی دا ایک کرینا وہ اردونا حیان اتفاق اللنگانی حیان یا براوینا اندنا فارسینا حسبن کرینا اللنگانی کیونکہ دا کنا کتابیں ہستکن بارے کے استعمال مرے یعنی فارسی نہ ہستکن بارے کے استعمال مرے کیونکہ دا کنا کتابیں دا کنا کنا نہیں دا کنا کتاب ہے یہ میری کتاب ہے دا کنا قلم ہے دا ہی کہنے دا ہستان اور ہے ان کہنے ننداری مخفف کریں گے اور یہ استعمال کیا کہ بارے دیکھی دا دن لکھیں گے تو کرا تجویز دادی ہے کہ یہ استعمال ہے اور چارمی کو کیا دینا ایلو کا جو او ڈاکٹر تاجر ثانی پاس کے اوپر اپنا تجویز دے ڈاکٹر تاجر ثانی ماسٹر ڈاکٹر کے یونیورسٹی دار لکھوں کے رسم خط ہے ہے عربی کے رومن کے فارسی دار تمام اسکالر کے خط یوز کرے تو املا میں بنیادی عربی کا بنیاد صورت کا لیکن یہ لکھوں کہ عربی فارسی یا رومن وہ کہہ رہی ہے جگہ ناولی کو نقطہ اور اچھا پائے گرامر قاعدہ گرامر کیسے قاعدہ اور دار جمع منی کا مطلب دادی کیسے قاعدہ ہے ورنہ تو ہر لفظ جتا فاصلہ سے آواز تو اس سے جڑائی تھی ابھی کو تو دا کہ لفظ یا پروناؤنسیشن طے کرنے کی یعنی تہذیب نہ سفر ہو اور اینتھروپولوجی نے اس پر بالکل داغا رہی کہ تہذیب نہ سفر کرے بھی انشیپ ہو مشن میدان میں داغا کا نتیجہ کہ لفظ اراکی نتیجہ ہے وہ کیا رہتے ہیں صحیح صورت ہے اور اب وہ پروناؤنسیشن کرے ٹھیک ہے جو خیال کا تمام مسئلہ ہے بجائے رہا کہ میں پورے عرصے میں ہندی نہ اندر شامل یا فارسی نہ مطلب تو سیدھا سیدھا فائدہ کہ ارا کا تہذیب سفر شروع کرے اور ارا کا سفر شروع کرے لفظ ارا صورت جو موجود ہے یا اور لفظ ان کا ہے نانا کا دا ہوئے بنا خیال کہ مسئلہ آتا تو تاکہ نور مسئلہ عیسائی کی دا میدان ہے مشن اللہ تو سیدھا سیدھا یہ کہ ارا جو موجود ہے فائدے تو میں نے انہیں شامل کرنے میں ضرورت ہے اور الیکٹرک ادارے کے علاوہ فنن شیب ادبوت کان تو لفظ ہے شامل رکھا کا کوشش میں تو اگر قانون رہے کہ بھائی خالی سنگل لفظ دینا بلندی موجود ہے تو پیسہ مدران بلندی انسان ہے اور تاریخ موجود ہے اور اینتھروپولوجی موجود ہے اور آثار قدیمہ موجود ہے انہیں دا قانون طے میں انہیں امود اپنے بلندیہ کی تو تیرا صحیح پروناؤنسیشن ہے باقی وہ ان صورت ارائی علاقہ کیان بولے تو ارائی علاقہ میں بندر اور علاقہ پروناؤنسیشن کے نہ نخص تو رپال کی نہیں رہسانی باپر وہ بائک دنوں کی نہیں کپڑے تو داغا کہاں خالی داغا بحث کرنے سے اندر آئے بولا بجائے نہ اگر گرامر نہ قاعدہ ہی جوڑ دیں وہ زیادہ بہتر
Ustaz Majlis, Dr. Abdurrahman, Profesor Abdurrahman, pada Justice Meninggal, hingga Imam pada Jafar Rasulullah. Ayo dari Rasmul Khat ya dikwarna bala it kami ki bata nana masala imla nahi imla ya surat khati ko tware nan bayi ki aise hum dono imla se surat khati socha कि न कि आसान मारी आसान तक करनी तो ये संकट तो 1982 ना करा सी मजमून सरे तो वो किचन में की पाने थे अलबत्ते की तजवीज दायित्व है क्योंकि नना संगता माना हित करे मसलन सिंधा संगता के वो सिंधी ना तक से बरकरार नहीं पाए कि सिंधी के लिए कोई बिरादरी का तादाद बढ़ जाती लेकिन वो बिरादरी अक्सर दाता हिनो हो ये जागना कदीमी और बिरादरी अफस कि वो जबान के लिए नहीं जीता है वतनना अमीना संगत अजीज जान के वो फारसी ना तक से बरकरार नहीं पाए वो हरगिराटी तकरीबन फारसी मोनाटिंग ना कोशिश करनी तो नए सिर्फ दाद हो ये कि नन बिरावरिया हमो लफ्जाती की मुश्किल कशें था पेशना मुश्किल लफ्जाती कशे और आसान और लफ्जाती कि दिकिंग को पानी में नन की आसान मारे मतलब लोग ताज वैसा नहीं पड़े बिरावरी के सिंगापुर अंबार या इसराइल अंबार अब कि वो उसको रोजे वापस मंदारी जोड़ के नन क्या है नना मखलूक मशहूर जबान पट्टा के चिल्ले का चीज़ नना असलिया तहजीब नना जबान क्या है हमें दा शहर की कोलचा की या कराची की या हैदराबाद की या सेबी की या दादरा की या पानी नने तेना मश्क आई हुई है तेना मखलूक आई हुई है तेना उलूस आई हुई है ओफ क्या नबी कोई है ओफ दर से अमर तलफ़ुज़ किया है नन खामखा हे हदेन शायद मखलूक रजिया तेना हे बाबू ई बाबू ही या उच्च बाबू उच्च तो दादी का कह रहे मुश्किल तरह के लिए आसान का फंस गया है नन दास वाला कि हमजना बिल्कुल निशानियों का शिकार वो हम आसान तक की हमजना जरूर नहीं पर वो आसान की और जो कि आसमाना करें तो दाकिस मना या इल्लुमात दाके बिलाने सही हो गिरा मत पड़ता आसमान या इल्लुम पालेंगे बिलावी की आसमाना पालेंगे बस दाकिस को नजर रखो और बता शम्बियो शम्ब तक का शम्बे पाले तो नूर मीमना दा मसला फस वदा बनी ले ज़ीबाइश हो नरमिश हो उसको मुझको नहीं हो पाते अनका यमरजान मस्दर पाए दा मस्दर फस दा सिफत तो इसमें सिफत हो और नूर ना तो के निशा होती सो तो ता रेसाड़ी पास नहीं या रेसाड़ी पास है पंद्राड़ी पास है या पंद्राड़ी पास है दाना जबान ना मसला फस दा मखलूक ना पानी नहीं नने तेना अदब रखूंगी अदब भी तेना ज्यादा आसंतर करूंगी कि नना आवाम उसको मरी नना आवाम उस्मानी की नन आवाम जबान इस्तेमाल की नन सिर्फ बुरजान आसमान जबान से पर मखलूक ने दिया शाबाश कि मखलूक मुश्किल थी तमी और अंदाज़ की नंबरसुल मोना पदीका जबान नना मोहताज है पर बिराई जबान नना मोहताज है कि ननो तरक्की हजार आता साकना जिंदगी नन चो मोहताज तो नन के चप्परों गाड़ी में कहो या खत्म मरो नन नो खामखा पर फैमिली मुक्तरा नन सिर्फ आइनोना अदबी जरूरत आती होगी फकना अदबी जरूरत आती की नजर के होगी और क्या से दोनों रस्मुल खत या रस्मुल खत ने रस्मुल खत तो फिर आप चाहिए जुदाई क्या ना उर्दू या फारसी रस्मुल खत नन ना बोला दीन है वो मौका खुदा चाहिए अरावता बने कि नन रोमन रस्मुल खत के अंदर कि वो आसान तरह खुला नना अदायगी लफ्ज़ था उसकी आसान बनी तो अरा या हराना ता हम जिससे जोड़ करेंगे कि अलिफ अराड़ इस्तेमाल मारी ही अराड़ इस्तेमाल करें लेकिन दासा क्योंकि नन तो वाक़ा मकबाल तलमसुल तो नने हम कमेटी करें बायरे की वो फैसला करने वक्त दाद होना चाहिए कि नने जुबान ज्यादा आसान कर करेंगे नाहक का फजूला बेफायदा का लफ्ज़ से उलम कशिंग और तेरा सुचगा कदीमिया मुझकोना जबान की ना मश्ती टीव ना जबला की टीव ना आम मखलूक ना शांत ना फरजत ना फसरत ना हम इस मुझकनी बिला जबानी ओके शोंदनी ओके शगा करेंगे अरबीना या अंग्रेजीना या उर्दूना या फारसीना या रोमना
یا فلان لفظ تنن ضرور تفهم إلى الوقت تقدس الكلام تشير یا سندھی ہے تین دیا شامل یا فارسی ہے تین تو داد یا ضرورت ہوتا گھر ہم اپنا ضرورت ہے تینوں زبیرانی ہیں جو اوپر کے نام سے چیز mungkin asing aris kasku ya bawa kasku dalam turut dengan lalu amar ikan kene mungkin asing saya dengan lalu pas lima pada pasti ada madrasah ya bawa pada pasti bawa ini buat kasku ni asing kerja kerja sedih sedih ada halat tu lah Allah ni au i wala kise kikiu ni bawa sih نبي ألف إيان لا تبدو وفاده بارك كبران شاید بارك إذا أنا عوام لا إنسان عوام تو ہمارو کینی ولا تو جس چنا سے چت کرنی دی پہ جیل بڑا دی دی یا ایرانی فائلہ یہ نہیں کہ ہندس کی نا دینا ذہن نے پائے کہ ہندس میرے آسان لگے تو بہت آسان ہے اور اللہ نے مجھ سے دینا بعد بندہ پائے فلانی خدا بشتے انجرے اتفاق کی کرے بعد ہلکا ہو سے نہ جاؤ اجدی قضیت ہے فلانی کہتے کہیں وہ بندہ کہتے کہ بھلو بندہ کہتے کہ نفاس سے فلانی نفاس کرے کہ بات ہلکا ہو بلکہ وہ نفاس جو قضیت کرے انہوں نے مالا لگتا سورہ خیلی سے ایک ایتا کا سورہ خیلی کرے رہتا یہ مالا لگتا کرنے محسن مطلبی او ایلو سے نفاس پاس تو بلتا دے کہ میں نے ہم ربینا لفظہ کو آئے بن جاتا خاطر انہیں فين دي داخل عبد القادر وحيدري وسيد الحميد إذا أننا لم داخل من صوت كذا لم داخل كونسي نعوذ بشر لا لم داخل كشيء زماننا كذا ضرورة تأخذ من طال أنت نلافين تمام العربي إذا أن العربيين لم داخل كشاب من العربي Ilmu mungkin filosofi baru kita pun malam masuk kita dengar, nana जाने का पाया point और शारीरिक वो के पास पर पोल करे और बाद में मैदान वो का अंतर करना चाहते हैं कि शुरू से स्टडी पर चूंकि वही ड्रीम साहब करें अचानक अशकर पे गिरफ्तारी करने की वक्त हम बात करने के नारी मुख्तल गेम नहीं था कुल्लम बल्ला बशीदा दे कि नाम खानों कुछ मसूल डाल रहा है कि गिरावी इमला या गिरावी सूरत खतीब उनकी नाई उनके बारे में तान आज जवान शोन से इनका है कि हर वक्त दास देना स्वाद मसला तो बात जवान कदम से ना आइनों मुझी दाम अक्सर दुनिया गिराती हूँ आसे मुझी जी आसे मुझी जी तैमन करने उन वजह दादे कि नने जो रस्म खत नंबर के जिमलाना या सूरत खतीना या जयू या मुस्तनद हो खसरत दस्कान अब मना इन लोग जो तेना विशाल मुताबिक तेना हसन मुताबिक तेना ओशन मुताबिक ऐसे फैसले करे आयन वो कान बल्लो मुचीस मस मुमकिन है कि दामों के दर्जा तक या उसके मुस्लिम तंजीम कुल्लम बलाई दादे के सूरत खती मरे या रस्म खत मरे या लेकिन पानी मरे ऐसी जुबान से जितों की ताज लसानी कर पाए जुबान ना कुल्लम बला लगा वो ओरिजिनलिटी कि वो दे अमो मखलूक चाहे कि वो अमो इलाका दे रहेंगे या तुम के जवाब साफ पाए कि धरती इन बशमल अमो पारो का बंदा आज बश मरे वो वक्त नहीं हुई है कि वो असल जुबान में असल या माँ के अंत और लफ्ज़ अंत दान वाले के साथ दादे के कोटर से नंबर सुनो या शारा से ग्रुप का नंबर सुनो
ننتين محسوس كنا كنا همو زبان originality نني دينا همو زباننا كي همو دولتي ما غرزا تيرا كيرا ننا همو مخلوق كي أنو بقى مشتي توي هريكا توي دينا أمي زندگي بريت ميتو إيباز أنو لفظات كنا منتمان فانا نوتا دونكي ننا أفضل مراد سايم ناسي أفسان ناسي كيسس ننا بلوچي نتاجي بيار مشتبه फिरों का पिन्नों का फर्र वाला चुप हालांकि आम गिरामी डाल आसुकों को बिना मतलब ये तो पानी का तो क्या फर्र पिन्नों का चुप नंबर दारस ओरिजिनलिटी उन असली तो बाय दिन नन्नों कोशिश की तो किनारे साथ पारी थी अन्नू आसानी पैदा की अंत ख्वानिम थे नन्ने मुश्किल बातें थी रस्मों खातिर नन उर्दू या फारसी निदाम पे एडाप्ट करें थे उन वजह बात आ रही वो कि ना मखलूक आखिर पानी चाहिए वो उर्दू या फारसी रस्मों का पानी चाहिए दाखा ने अलावा अगर ना मुझे रोमन से की तो दा मखलूक ने को मुमकिन है रोमन से दाखा ने जो अंदर निमिष्ट मन निकलो लेकिन देर की मरेगा ना मखलूक की मफत वो हम बंदर आते की मरेगा कि वो अंग्रेजी या रोमन तेरह चार सो दास वो अंग्रेजी रोमन चार उफते की मुमकिन आसानी मरे लेकिन दा मखलूक की नंदा जुबान तरह की तीनों काम ताकते कि फिल वक्त मुमकिन है वक्त करे बिना मुस्तिकान और वो रस्म खाते क्योंकि रस्म खाता है तेरे बेस्ट दारे सिर्फ सूरत फी दा 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 बेस्ट तो दा जगह नंदा के डिक्शनरीज के नजूर के अल्लाह से अमल लिखे वो बात बोलो भी हमारे को बच्चे मुश्किल होती दा पेश मरे कैसे ना नमोज पाने की दादा अमल लिखे अस्वार हम डिक्शनरी हम गुरा देते अलेमन कि आज से हस्त लिखिए या अलिफ लिखिए आज लिखिए तो वो कि मैंने ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं करना चाहिए कि आसान अंत मरेगा ताकि वो मानिए में थे और असलियत लफ्ज ना मुर्रम हो और कोशिश था हमारे कि ओरिजिनलिटी जुबान ना सलीम ओरिजिनलिटी सलीम क्या मतलब था कि नन जुबान मुस्ती दफा वो जिसने जरूरी कमी की बल्कि ना जानकारी बात कपर और दादी के नतीजे कि नन हमो जुबान के सुन हमो देते ने मुस्ती उस जरूरी कमी नन अदब पाना नीजस ऐसे बगैर से नर के अदब बंद से उसे फर्क नन अदब दादी अडॉप्ट करूँ इतने में अंते अदब की विरासत से फिनिश लफ्ज़ से मिलेगा उसने इन पर दासा नन अदब पाना अनु सूरत खतीये के नन कशान सूरत खतीये मज़े बंद सुन पर कि इमला की सूरत खती नए इमला को मरे अंते वो दस्कान जुबान ना पावाली दौड़ जो जुबान ना लिखिपड़ वाला दौड़ जो बतन दास बनेंगे जो दरमा सूरत वक्त की नन ऐसे गाँव से मुस्तिका ना तो और की नने ये जुबान आता और की नने मुस्तीनों का खास कर जुबान आता तो खास कर अमु जुबाना के ना इलाका से हो क्योंकि बलूची प्रोफेसर साहब करे अवल कोशिश की कि बलूची नन आधे लफ्ज़ या उन ग्रामर से अंतिम लफ्ज़ इस्तेमाल में वो तेरा होते वो खाने पर वो सिंधी पारे थे क्योंकि सिंध से ग्रामी बाज है तो उफते बनाते हैं लेकिन दा वो सूरत जुमा कि दा जुबान ने जिंदन ओरिजिनल से खत्म है वो दे अमवात इसका ना कि ग्रामी जुमा दास में ऐसे लफ्ज़ थे ग्रामी जिलेसानी पकड़ा या रेसाड़ी पकड़ा तो वो वो कि फेम गिरास बरामद करने की जरूरत थी पाव अंते नन वो दे ओरिजिनलिटी जिन्नन दोबारा खन मुस्ती दमी के मो लफ्ज़ा की नन तो नहीं चफर जराबी बरे नरोरान फर्स्ट के नाम जो बरे के नाम तजवीज़ आते हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान जराबी खबर लोग करे कमर्शियल की नसीब मार बिना या ना था ये गम्मा इल्म दा बस दा बार किया ये खास मंच के जराबी रस्म खातो तय से इमला करा और के तब बंदाना दाइल तो ए पूरे वक्त लाइव एक किताब ने अमर लिखे अमर रिश्ता के था तो दादी जब की सिर्फ बिरानी जुबान पर दर जुबान दे इन्हें पगे जगी की फारसी के अंदर शायद लिखी रहती कुरान पागे रहता कुरान इधर से नान इधर से इधर से पर नून नन मेहमान असर पर मेमून मेहमान में लिखी रहता है तेना येलो डॉलर और पर रहते मुतमना तो तमोई सा बस अंग्रेजी राइट WRIT W फजूली की था ये ना फेल होते था
ولا GH كيري لو نتوارد الغينا مگر رايت تي كيري رغيش نفابر أتا رايت ماني ندفوما اگر بندہ تیلو کی نتدار زبان کی لو رہے اور ننا کے ادب کے اثر کا شروع مستمون ننا مولانا کا وہ وسودر وہ چونکہ عربی فارسی پانی دا اور ننا زی کل زیادہ اثر کیرے دا عربی اور فارسی نے جیسے فارسی تے عربی کی جیسے قرآن کاف ٹکوار لکھے رہتے ہیں وہ کھا پیدا کرنے کا پنا دنیا نوت ننا ادھر سے ایلو کھا پڑ لکھے رمضان روچے زوار بری کی پیتا وہ زوار دعا نہیں روٹی رہنا اد دای سبر کہ امو لفظا کہ امو زبان ڈال کرو کھنا تو شاہ جاوے دن دی امو تی تو امو زبان ڈال نے لوگ دنیا نن تیرے نے لوگ کے تو تے دی تو قتل تکلیف والے پیش نہ بندہ والے ان لوگ کی نظر جس تعویذ کرے کہ ننے کے لیے وہ بندہ کا خیال سے کوئی زبان مر وہ کو کو مر رہتا دبا ٹھیک میں لطیف اصل نہ سمجھا کا کم صحیح ہو اس جگہ نہ تو لوگ بس پیش نہ سے بندہ کا تو تاریخ میں سے پاش کر رہا روح جات لوگ بارے سے چاچا ہے موڈ نہ آف ہے وہ جالوان بندہ تو موڈ آف نہ تیران مست جمائی براوی کو مفر نمت وارے زبان اصل دے انسانیت والی فرق ہے زبان کے امور قائم تلک کے اور روڈ انسانی ارے کہ روڈ نہ یہ لو مخلوق آمد رفت مت وہ زبان کے اصل حالت کی طریقہ اینو پگلا نظر ارے کہ خاص روڈا کرے اور زبان کے ذات پر ترکی کے جن پہ لفظ کا بندی کے رہی کی زبان کے یہ لو انگریزی زبان جن دے فرانسیسی نال عربی نے جن نال بعد کا لفظ کی کی تو بس سننا کہ کس ویلو کے اور شاید تو بعد مسجد پہ زیادہ ہی تو کنے چلو یہ فرق ہوتی صرف دانی ہے نا تجویز کل نہ دنیا نے بیٹھ کے کل نہ پارا سے کمیٹی سولے دا بارا او دا فیصلہ کہ جان کے کھنا یہ تک مندر صاحب نے یہ یا نادر صاحب نہ پاپا کی ہرا لکھے تے تو ادار کے دس نے کمیٹی کروگی اور کے ارارا بندہ کے لو کے تو ٹائم مری تو پھر نوٹ کروں کیا لائے اور کمیٹی جیسے کہا ہمارے کیونکہ دانا ادب کے سندم کا ایک سندہ داڑھی پر سندن میں یوں تنا تو لے لو ہمارے دونوں کی طرح ساروانے لوگ ہیں جالوان کے اور جالوان نہ تیرے صحیح کے الف نہ جاتا ہے کہ نہ ساروان والا کالم کے البته تو پہ جاری کا نفاقہ ہے کہ تدواز مسئلہ نہ ہے اس طرح کی کمیٹی نہ دس کمیٹی کی دس پین جنوں میں لوگ یہ لوگ کیرے دس اول تو جو صاحب ہمیں کا بس سنے او دے او شاد صاحب دا کیرے یہ لوگ نہ دایلا کان کے مینگل صاحب کی طرح نظر قبرانی صاحب پین ابو جان جمادی نہ قربان خدی صاحب پین یا نرکا سے لوگ کے دادو نے کمیٹی نہ مائکرس کے کلا پنچ بندوں میں لوگ بننے کا پس اٹھنا سکتے نہ رائے کہ تھنی کے اور کے اسما سے اس کو کمیٹی کی دیر اور کرا دے اور میٹنگ کے تخیرے افter جیسے بار میٹنگ میں ایسے میٹنگ کر مفا کی ڈائریکٹ پروسیجر کا بعد ہے میں لوگ کے بس نہ رہے سادہ آخر میں یہ دامزادہ مہمان خصوصی پروفیسر عبداللہ جان جمال دینی افواس کے برف جناب شاہ کے درشان خاص ہوئی تسلطنی کی خیالات سے زیادہ واقف کی کنا خیال ہے اللہ فیصلہ صحیح ہے کہ دار کے سے کمیٹی اس مرے اور کمیٹی کی ننا کوشش اللہ مرے کہ اندون پتہ مرے کہ مرچ بات لسانیات آنا واقف مرے اور اندون بندہ مرے کہ براوی زبان نہ خاص انگا خصوصیات آتے ہیں ہم واقف مرے اندو کی ننا سنگتک پارے براوی زبان کے ارے ان کے جوہر صاحب کے ردا اتنا فیصلہ کرے کہ براوی زبان بلوچستان زبان سے اور بلوچ قوم زبان سے بلوچی براوی ہے تو بہتر اندازے کہ ننا کوشش دا مرے کہ اگر نندائی اتنا فیصلہ کرنے کی سٹینڈرڈ براوی ارادے اندر اقتدارے بنیادی طور ارادہ جاؤ حسب دے پارا سراوانی ایلوے پارا جالاوانی مستوی کو نانا چاہے نا ہمارے لہجہ اور دا عرب ستا لہجہ تا کرے اثراتا کرے ہمسائن کا زبان آتا وجہ مثلا چاہے نا بلوچی براوی تی ہی زیادہ پانی
اینا وجدہ دیکھی اینا ہمسایا بلوچی لہجے رخشانی اور چار طرفا براوی نہ کرے رخشانی کی لہجنا زبان پانی اور اندانا سراتا تو داگرائے وروئی ایلو کرے ایلو خریگیا زبانہ کرے خصوصاً سندھی کرے ہندی زبانہ تا وجان کرے یہ ہے زیادہ پانی دی اور اندہ اثر براوی آتے ہیں اور خاص کر جالاوان نہ زیادہ تعلقات کو انہیں بنیں گے سندھتون ہم کریمہ مسنے یہ زیادہ اثرات مسنو تو داگرات باید یعنی آبجیکٹیولی یعنی معروضی طریقات ارن کہ بھائی ابتدا کے زبان کے امیر جام پارے کے اینا اصلی جندنا لفظہ کرے اینا قربانی باید ڈفرن زبان نے کرے اینا خصوصیات براوی زبان کرے بعض عجیب زبان سے داخل مشکلات آتی تھی داخل زبان آتا یلغار آتا باوجود کرے تینی زندہ تخانی ادائی ناسب لو کہ پیشنہ زبان شناسہ کرے ان دا خصوصیت مندرہ اور تاریخ تکیرہ کی تینی ہمر دا زبان توڑے نہیں تو دا سبائلی کے ننام پر دا جوڑ مرے کی دا خصوصیات آتی تا نن درجات ہیں یہ لو دا دے کہ اندون کی نادر جام پارے زبان کی ننی رسم و خطص کی چین کرو یک پکو کنا خیال ہے فی الحال دا وقت تھی رومن نا مسئلہ کری اندون بلوچی کین کری نن اعلان تاو دا سا فی وقت مننگ مفق اندون براوی نا فیصلہ شدہ ہے کہ رومن حالانکہ رومنٹی باز کو بھی رومنٹی ڈینس بریک ارا براوی لکھانے کنا خیال ہے باز بہترین ہو سکرپٹ مننگ کے براوی کے نام بلوچی کے نام باز مانا دیکھیں لیکن ننا معروضی حالات اندونوں کی نن دا گرائے اڈاپٹ کرنے کا پڑا یہ لو بلا دا کانفرنس نا بلا جوانی دا دی کہ دا اصل دا دی کہ ننا راشد زندہ نام دا حقیقت سے کہ ننی تعلیم بعض مسئولی اور زیادہ اعلیٰ تعلیم فروقہ کرے اور پائندہ بلا آٹھو تو ظاہر کہ داگرہ کے بدین دلوں مسئلہ سے حل کرنے کی کوشش کرو اور ممکن ہے کہ دا کی آئندہ دا یعنی دا فیصلہ نن کرنے کا نا نن اندہ فیصلہ نے نیمار آیا سے قدم سرپین اور دا قدم کرے مشکیو قدم سے اور دا بعض جوانوی تسے کہ براوی ادبی سوسائٹی بعض ڈرامائی کا نام سنان بعض جوانو قارب کریں اسی بعض بلو فیصلہ کلو گرا سے کی اینا نیمہ دا قدم سرپین یعنی رسم خط و املانا طرف ہے لہجات بعض ہو اور بعض لہجات لافظ ڈفرنٹ ہو مختلف ہو کہ بعض وقت ابتدا یعنی اصلی مانا بلوچی پاروں کا کیلو بلوچی پاروں کا تو اردو چیز کرے بلکہ نن کے رسول پسے کرو نیمان تو دینا پارے کہ بھائی ننی مشکلات آتی کہ اضافہ کرو یا فرق اور سندھی لہجہ دے بدے کہ ننا دا بنا کے نانو اگر دا براوی نا فانی کو نوشتے کرتا وست دا زبانم کا ایک سندھی جوڑ مرے کیونکہ یہ لوگ بلوچی سپیکنگ اخبازہ کے نار سندھی زبانی اختیار کرے دام کہہ تو بعض توارا کرے دا فونیٹکس کرے تینٹ سے علم سے توارا تینٹ سے علم سے اور دا نظر اسبابا کا مرے تو نن تینا اوریجنل انگا زبانی کے انداڑے بلوچستان کی پانی مرے انداز کی نن کوشش کی اگر نن کنی کی اگر نن دا کی مزید جگڑا تینا موضوعی کا گرا تشابن تو سٹینڈرڈ براوی پٹن کی سٹینڈرڈ براوی ہلتے بڑا اینا روشنی کی کہری نن ہی و الف نا مسئلہ حل کرو اور اندن دین مسئلہ سے حل کریں اور کمیٹی کی باید دادی کہ نن بجائے دانن کی داگرائے ٹوٹلی کمیٹی کی دن بہتر اندازی کہ دا تفسیر فی نن کے نسے سریز جوڑ ماروئی
بہتر اندازے کنا گزارش خواجان صابر صاحبانی ظہیر صاحبانی اور دا ادبی سوسائٹی نا کارندہ تھان کہ یہ اسے گائیڈ لائنز جوڑ کے کل مست کہ انتنت رسم الخط دا موجودہ املا کی مسئلہ انتنت نہیں دا مطلب یہ کہ اندے نہ ہمیں خاص ان کا مسئلہ پڑھنے کا نشاندہی کی من گراتے کرنا فیصلہ کی ہم دا بلو اسے کاریں سے زبان کے وقت واپرا گودی کو بیٹھنا ہماری تھی تو صابر کو پر مارننگ میں جیسے کمیٹی نے ہم پارا نمتنا اینو نظام مذاکرہ باقی ہے جنجانا بڑے اگر فاسٹ کی جنجا کو سکا یہ جنرل سے رسمی گلوکتا کیا سکتا جرابی سکین باراوت مقالات جنین دام آگا بخیر وقتی بات وانیت ہے اور دارے ترکین گلوکتا ہے جنرل سے خریدتا ہوا اپنی نبی جنرل مقالات جا رہا ہے جو کہنوں نے دفت پروگرام قانونیت سمجھا جیسے ایجنڈا میں نقطہ علیف جرابی سورت خطیب عربی دومین اور فاصل مقاطنہ منصور سرکاری کی حیثیت نام مذاکرہ مرانا سن تصویرہ سن دوازے مسئلہ نظر پاسنے پانتے ہیں یا جو نمبر اور جائیں گے رسم خط ابو تو اندام سرکانہ خیلی حیثیت خود دادی قبول کریں داستر مجھوی کو نقطہ کہ براوی جی کاری بروں کا دی عربی فارسی یا پین اگر زبان سے لفظ کریں وہ تے مربوط کا مدینات شیف پر کے زبان بجا کریں موجودگی ہے نظام یہ فیصلہ کرنے کی میں نہ وہ تو والا بروی میں لکھتا جو انر ساراوان نتیجے دار مسئلہ